Assalamu alaikum YouTube görücüler, Kerbenç Gezi kanalının kattalıçıları. Bugün biz Bişkek'tin Lenski деген yerine geldik. Şu yerde kulunlar varken, kulun suragan, öspürüm suraganlar öte көп болуп атат. Ошого Бишкектин жолун алыстабай şu жакка келип, биздин көрүүчүлөргө жакшы кулундар тартып кетейин деп келдик. Az buyursa bugün 3 tay чыгат тугандар. Hazır şu 3 taydan birden görsetip malumatın alıp bereriz. Birinci nomerdeki tay toru tay eken, toru tüstü eken, 5 aylık kulun eken. Az tişin görsetöz, aldartın bütçe başın görsetöz. Bunun enezi Rısa eken, atazı Kırgız жылкы. Çүйde tuğulgan bulay. Çүйde tuğultur. Arka jağın görgülü, soru jақтары. Buttары таза, den soğuluğu? Buttары таза. Bütçe başı. Tişin görsetip koylu, tişin dağı. Jön ele 5 aylık deyi beresiңер bi dep kommentarda elder uruşup çıgat. Üstüne жаңы çıkıptır. Aslı çıkılık. Aslında hiç nese yok eken. Aslı çıkılı eken. Bastırıcı berek kayın, biri bastırıp görüp koylu. Canar. İyi çalışmak. Kursak tuz canar, kursak tuz neresi eken de. Figuraları plotный келген. Кайтар бер. Токтотчу. Шундай токтоп тур. Moyunda uzun eкен жанар. Moyunu алып турушуңар ага. Толук көрүнүш кулумда. Буттарын көрсөтүп коеюн. Буттары шишиктери жок, таза экен. Алды жактары, арка жактары. Туяктары да мына таза туяк экен. Кара туяк экен, 4 туяк тең. Orular yok ha? Yok, taza. Taza hazır ha, den soluğu. Sakov olup ayıktı, taza hazır. Anla biz hazır ikinci kulunu da apçıgaylı. Bunun bazını ayıp koyun, sırası bağlarını ayıp geteyli. 80 bin son ken. Kemi var. Kemi var mı? Yoluna çıkıyor özdeğin. Kemi var ken tuğanlar. Anla bize biz ikinci nomerdeki tayda apçıgıp başlayıvereyli. Mına tuğanlar ikinci nomerdeki tayız çıkıp kaldı. Bu tay Rusya'dan gelgen ken. Rusya'dan geldi, Omski'den. Az malumatını alabız. Nurjigit'e aytыңчы. Rusya'dan Omski'den geldi. Paroda Dançak men Arlovski смешный. Beraqamday bastırıp turчу. Dançak men Arlovski смешный. Dançak men Arlov смешный. Gelgenine 1 ay oldu. 1 ay oldu bir kelgeni. Ketelegenge gönüp aldı. Kişilikine sak oldu. Ayıktı ve yarım. Жеүүчү жакшы элеби? Jevisi jakşı. Jemgeyt bir mal. Булар кандай жакшы келди, буттары тазабы, ден соолуктары. Buttары taza geldi. Buğa yok. Şişleri yok ha? Yok, taza geldi. Жакыныраак келиңчи, жакыныраакта бир көрсөтүп коелу тайын. Кашказы бар экен, а жаныбардын тоголок кашказы бар экен. Bir butak. Канча айлык бул? 5 aylık. 5 aylık ha? 4 diş koydum. Келчи тишинен көрсөтүп коелу, тишин. Тагыраак болуш үчүн тишин көрсөтүп коелу. Sakal orada yem yarılıp duruyordu. Айыгып атыптыр да. Ana. Bak. Ha bir yak içine çıkıptır. Bir жак бети чыгыптыр, а наркы бети чыкпаганбы? Ya çıkıyla ekin. Эми тиштерин жарып баштаптырмы? Көрүндү. Жанар. Омскийден келген эди да буну. Көргүлө туугандар кенже кулун экен. Үчү баш алдарды, сорулары жакшы экен. Алды жактарын көргүлө мына. Төшүттөрүн көргүлө, буттарын. Nurjigit'e bunun bazı kандай? Bazı 100 bin son. 100 bin. Kemi var mı? Kemi var. Hoş. Calavat Kazakistan çıkarıp veriyoruz tam oyunlardan. Regionlarga жеткизип бермелер бар, ha? Var. Sizge işense болобу, коркпой которсо болобу? Bir көрсөтүп коеюн айлантып. Бул азыр экинчи номердеги кулум болду. Каптал жагынан да көргүлө. Омскийден келген кулум. Азыр эми 3-чү кулум өтөйлү, азыр 3-чү кулумду көрсөтүп беребиз. Жакындан да көргүлө башын. Да 3-чү номердеги кулум да чыгып калды. Нуржитке bunun da маалыматын айтың. Omski'den gelgen. Бул да Омскийден келген. Omski'den gelgen. Paroda Poltiyaş. Полтяж. Тяжелосымен аралаштар не смешный точно bildi. Bunun белдүүрөөк экен, бакуатыраак экен. Мүчөлөрү жакшыраак экен. Жануарлар урган жерлери жок. Кашказ бар экен. Жануар кашказ да өзгөчө экен. Буттары таза келдиби?
Kuşlar taza geldi. Bastırçı. Sorun da yaptı uzun sorun. Жеңіл екен анша. Жануар. Мына турушун карагыла, стойкасы өтө күчтүү экен, пычымы жакшы экен. Атка окшош экен да бунун азыр эле фигуралары, формалары. Жануар көз тийбесин. Beli uzun. Шын айтам да, бел жүзүп. Кулун туугандар булар. Толук көрүнүшүн карагылачы, стойкалары өтө мыкты экен. Кичине жакынырактан көрсөтүп коеюн, башын карагыла. Бунун аттын фигурасы бар экен да азыр эле. Стойкасын карагыла. Formalı жақсы. Бул ооруган жерлери жокпу? Yok organ jelleri yok. Бұл деле сакал oldu. Бирок аяк сакал oldu. Ден соолугу бирок жайында бардыгы. Мына туяктарын көрсөтүп коеюн жакындан. Туяктары кандай чоң, талпайган туяктан эмес экен. Бир бастырып койчу ошол жака, арка жактарын көрүп кой. Ай жаныбар. Bunun bazı kança? Bazı 110 bin kem var. 110 bin ha, kemi var. Oş, Calavat, Dastavka var. Ey maşallah göstereyim. Kazakistan'da, Özbekistan'da. Graniçlerden çarptırıyoruz. Figuralar zor iken bunun. Туғандарым да азыр şu жерден чыккан кулундардын үчөөнү тең көрсөттүк. Бааларын айттык. Дарегин дагы бир кайталап койлу. Бишкек шаары, Ленинский район, бу жер Ленинский район болуп калат, селобу? Аламинский район. Аламинский район село экен, Ленинский деген село. Дареги ушул жакта региондорго жеткирип беришет туугандар. Ал жагынан кыжалат болбоңуздар. За граница Өзбекстан, Казакстан өткөрүп берүү жолдору бар.